baje none bose Imana ibamugisha. Tunakaribisha wageni wote ambao wamekuja leo. Mungu awabariki. Turabakunda, murakaze neza, turabizi namwe muradukunda. Tunawapenda, karibu sana. Najua na sisi na nyinyi mnatupenda. Turashima Imana kubwa mwene data Nyamagaju. Tunashukuru kwa niaba ya mpendwa wetu Nyamagaju. Avo Igitengera. Natoka Kitengela. Nari wabe jobundi ni wazo utwakira, ni wari protokolo wacu. Nilikuwa kwao juzi, yeye ndiye alikuwa anatujali. Mana mwijuru igumugisha urakaze neza. Mungu wa mbinguni akubariki na karibu tena. Yaje kuturamutsa. Amekuja kutusalimia. Rero dukomeze ishuri ryacu. Kwa hiyo tuendelee na somo letu. Aho twarangirije ninde uhangwe. Mahali tumekomesha ni nani anaweza katukumbusha? Hano, icyacumi twari tugeze, navuze amazina y'icyacumi, twari tugeze ku icyacumi n'itegeko ry'Imana. Iyo zina twagarukeho. Fungo la 10 kama amri ya Mungu. Hiyo jina tumekomesha. Naho twagaruke no mwibuka. Zabaye byinshi ndimwandika. Bagarukiye yuko icyacumi ari cye, ni cyera cy'Imana. Yego, twavuze amazina menshi ariko iryo twagarukiyeho nirivuga ngo ni cyera cy'Imana. Tumeongea majina mengi lakini mahali tumekomesha mahali jina ambalo liitwalo fungo la 10 kama utakatifu wa Mungu. Aho tumwibuka, aho twavuze ngo nk'igitwe Imana yaragikuye, muribuka? Mahali tumenena kwamba kama sehemu ya faida ya Mungu. Naho twagarukiye. Ni hapo tumekomesha. Woba waranditse yoreba yobona kwara. Kwa yule ambaye ameandika yeah. Naho twaye. Ni hapo. Ngiye kongera irindizi. Nataka kuongezea ingine jina moja. Andi mazina nkabiri. Majina kama mawili. Nitumara tusoze cyacu. Alafu tukuje kukomesha somo la fungo la 10. Twinjire mu mato. Alafu tuingie kwa sadaka zingine. Dusome. Tutakuja kusoma. Tutasaidia kusoma Biblia ya Kiswahili. Kubara. Kutoka Hesabu ibice 18 umurongo wa 21 weza kuri 24. Mlango wake wa 18 na mstari wake wa 21 mpaka 24. Agira soma girato. Tuvuga iryo zina ne turangiza turavuga irindi. Turasoje icyacu. Bijire mu mato. Saidia kusoma Na introduce na maturo none. Ni nyuma nitaanzilisha sadaka leo. Kubara 18. Hesabu 18 na 21 kugeza kuri 24. 21 hadi 24. Some kwa Kiswahili. Biblia inasema kuhusu Walawi, hao nimewapa zaka zote ambazo Waisraeli unitolea kuwa urithi wao. Niliwapa sadaka zote wana Israeli aliponitolea kuwa urithi wao. Haya yatakuwa malipo yao. Hayo yatakuwa malipo yao kwa huduma anayofanya katika kuritunza
kulitunza hema la Mungu ama katika hema kulitunza hema la Mungu. la mkutano. Aha. 22 na tangu sasa watu wengine wa Israeli wasilikaribie hema la mkutano, wasije wakatenda dhambi na kujiletea kifo. Amen. Amen. Some mu Kinyarwanda. Abalewi dore mbahaye kimwe mu 10 cya byose kizatangwa n'Abisiraheli. Abalewi mbahaye kimwe cya 10 cya byose kizatangwa n'Abisiraheli, kibe gakondo yabo. kibe gakondo yabo. Nkibahembeye imirimo bakora yo mu ihema ry'ibonaniro. Kibahereye imirimo bakora yo mu ihema ry'ibonaniro. Uhereye none Abisiraheli tibakigire hafi y'ihema ry'ibonaniro, batagibwaho n'icyaha bagapfa. Yego. Ahubwo Abalewi abari bo bakora imirimo y'ihema ry'ibonaniro, abari bo bakora imirimo yose y'iteraniro y'ihema, abari bo bagibwaho no gukiranirwa kwabo. Iryo ribe itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose. Iryo ribe itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose. Kandi Abalewi tibazagire gakondo mu Bisiraheli. Kandi Abalewi ntibazagire indi gakondo muri Israheli. Kuko kimwe mu 10 kizatangwa n'Abisiraheli bakagitura Uwiteka ho ituro gerejwe, ngihaye Abalewi ho gakondo. Yego. Nico gituma mbabwira yuko batazagira gakondo mu Bisiraheli. Amen. 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 Makiri jambo jema. Pokea neno la Mungu. Rishima Imana. Tugiye kuganira kuri ico, ndasamba bwira irindi kubera ko ari isomo. Tunataka kuongea kuhusu hilo, nitakuja kuwanenea ingine moja. Icya 10 fungu la 10 Mana yagitanzeho kuba gakondo. Mungu ameipeana kama urithi. Gakondo, urithi y'abatanzi, urithi ya makuhani. Isezerano ryake Katika Agano la Kale igice cya 10 yari gakondo, yari umugabane, yari guhabwa umugabane, guhabwa ice, yari ubutaka bw'abatanzi. Katika Agano la Kale fungu la 10 ilikuwa urithi, ilikuwa sehemu ya makuhani ambao walikuwa wamepewa kama urithi wao. Abatanzi bari bafite imirimo bakora mu itorero. Makuhani walikuwa na kazi ambao walikuwa wakiifanya katika hema, kandi uwo murimo wari uwa buri munsi. tena hiyo kazi ilikuwa ya kila siku. Hanyuma Imana itanga itegeko ku Banyisiraheli, alafu Mungu akapeana amri kwa watoto wa Israeli. aravuga ngo mwebwe mwese Abanyisiraheli, akanena kwamba nyinyi nyote wa Israeli muzatanga ikigira 10. mkuwe mnapeana fungu la 10. Ico kigira 10 kije mu ihema, kije mu kanisa. Hiyo fungu la 10 itaingia katika hema. Ikigera mu kanisa, ikifika katika hema, gihinduke gakondo y'abatanzi, itageuka kuwa urithi wa makuhani. Abatanzi bagire ubutaka, bagire aho batura. Makuhani wawe na sehemu yao, kiwanja chao. Kigira 10 kibatunge. Fungu la 10 ndiyo itawatunza, kibatunge kumanywa na nijoro n'imiryango yao. Hiyo ndiyo itawatunza mchana na usiku pamoja na familia zao. Bivuga iki ibi bisobanurike? Inamaanisha nini haya? Biravuga ngo iso tugarurira Imana. Biblia unena yale tunayomrudishia Mungu, Imana iduhaye, Mungu akitupea, tukongera tugafata tukayiheza, na tunaongeza tunamrejeshea kwake. Imana ibikubikiye, hapo Mungu anakuchungia na kuwa mweka hazina wako. Izifata cya 10 cyawe, uchukua hiyo fungu 10 lako, yamarika gihindura gakondo, gahindura umurage w'abana wabo uzosiga babona aho bahera. alafu inageuza hiyo fungu la 10 kuwa urithi wa watoto wako wala wa kizao chako. Sema amen. Amen. Sema amen. Amina.
icyacumi ni ubuturo niko twavuze ejo kandi ni ihema. noneho rero kuva mu ihema n'ubuturo bikongera bikaba gakondo. Fungo la 10 jana tumenena kwamba ni sehemu wala ni urithi, na tena hiyo fungo la 10 itaingia katika hema. Ni gakondo yabera, ni urithi wa watakatifu, ni ubuturo n'ahantu ugomba kuba. ni nko kugushyiramo igice kimwe cya Kenya cyangwa cya hano bakaguheza ikibanza bakakubwira ngo nahi iwawe. Ni makao, ni mahali ambapo unaweza kupewa sehemu yako ya kusema kwamba hapa ni kwako utaishi. Icyacumi danzo gutura. Fungo la 10 ni sehemu ya kuishi kwako. Iyo utanga icyacumi kiwa unapeana fungo la 10, ufite ubuturo, ufite ahuri, hapo una tongo, ufite iwani, hapo una mahali, hapo una ploti yako. Icyacumi ni ukugira iwawe. Fungo la 10 ni kuwa na mahali pako. Sema amen. Semeni. Ufite kibanza, hapo una kiwanja chako. Ufite kibanza, wewe una kiwanja chako. Icyacumi ni gakondo. Fungo la 10 ni urithi wako. Utanga icyacumi wese. Ikiwa wewe unapeana fungo la 10, ufite ubuturo, una utajiri. Augeze hose, mahali unafika popote ni wawe. Ufite aho ugomba kuba, ufite agace kawe, ufite aho ugomba kuganza. Mahali popote unafika ni kwako, una sehemu yako ya kutawala. Ufite kuganza gutegeka, hapo una uwezo wa kutawala. Umuntu utanga icyacumi cyuzuye gisite, mtu ambaye anapeana fungo la 10 la kuenea, ogera mu nyenyeri yo hatura hari ikibanza cye. Akifika kwa nyota hapo anaweza kaishi, ana mahali, ana sehemu yake hapo. Yogera mu butayu yo hatura hari ikibanza cye. Akifika nyikani hapo ana mahali pake, ana sehemu yake ataishi. Yogera hejuru y'amazi yo hatura hari ubuturo bwe. Akifika juu ya maji na hapo atapata sehemu yake ya kuishi. Iyo utanga icyacumi kiwa unatoa fungo la 10, ugendana aho uri hose ugategeka, ukaganza, ukahaba. Mahali popote unatembea hapo utatawala na utaongoza. Kubera icyacumi, kwa sababu ya fungo la 10. Sema amen. Semeni amina. Sema amen. Amina. Icyacumi cyatuze abalewi batahinga, batagira umurima n'abana babo bose. Fungo la 10 imesaidia Walawi kuishi bila kulima wala kufanya kazi yoyote. Bahora mu nzu y'Imana iminsi yose. Walikuwa wakiishi katika nyumba ya Bwana siku zote. Nta murima, nta kintu kimwe bakaza bakora, habe na kimwe. Hakuna shamba wala kazi yoyote walikuwa wakifanya, usibye kuba mu nzu y'Imana bakaramya Imana bakayihimba, sipokuwa kuishi katika hema la Bwana kwa kusifu Mungu na kumwabudu. Sema amen. Amen. Muntu utanga icyacumi ni wowe wemerewe kuramya no guhimba. Mtu ambaye anapeana fungo la 10 ndiye anakubaliwa kusifu na kuabudu, kuramya Imana no kwihimba, kumwabudu Mungu na kumsifu. Kubera ko twavuze mu icyacumi ni itegeko, n'umuntu wumvira aba yumviye Imana akwiye kwiramya no kwihimba. Kwa sababu tumenena kwamba fungo la 10 ni amri. Hapo ametii na ametii Mungu. Sema amen. Amen. Akwiye kuramya Imana no kwihimba, anastahili kusifu Mungu na kumwabudu. Icyacumi rero ni gakondo. Fungo la 10 sasa ni urithi. Iri ni zina rya kabiri. Ngine jina la pili. Muri iki gice twasoma, katika hii sura tumesoma, dusanga muri Biblia, tukikuta katika Biblia, icyacumi ni igihembo. Fungo la 10 ni zawadi, ni mshahara. Ni igihembo, ni mshahara. itanga icyacumi, kiwa unatoa fungo la 10, usuba umukozi w'Imana, wewe unakuwa mtumishi wa Mungu. Imana ikaba boss, Mungu anakuwa bosi wako. Imana ikaziguhemba, Mungu anakulipa. iyo ukomeza gutanga icyacumi, ukiendelea kutoa fungo la 10, uba ukora kazi k'Imana, hapo unafanya kazi ya Mungu. uri umuntu w'Imana, wewe ni mtu wa Mungu, ubaye umwana w'Imana, tena wewe ni mtoto wa Mungu, uri umunyakazi w'Imana, wewe ni mtumishi wa Mungu.
unamfanyia kazi Mungu, izindukira ikaziguhemba, Mungu anageuka na kuwa nakulipa, igafungura inzira nyinshi zawe. anafungua njia nyingi uwo zako. muntu nazabura akazi, Huyo mtu hawezi akakosa kazi, umuntu nazaba umushomeri, hawezi akakosa kazi. uwo muntu nazakena, Huyo mtu hawezi akakuwa maskini, uwo muntu nazabura icyahembwa, huyo mtu hawezi akakosa malipo, ashobora kubura icyo yinjiza. hawezi akakosa faida ya kuingiza. Yes, Imana izimuhemba. Mungu humlipa. Icyacumi ni igihembo, Fungo la 10 ni mshahara. icyacumi ni igihembo, Fungo la 10 ni mshahara kugitanga. kwa yule anayekitoa. Icyacumi Fungo la 10 ni akazi k'Imana, wowe ni mwajiriwa, ni muntu Imana yangaje. ni kazi ya Mungu. Wewe umeajiliwa kwa kazi ya Mungu, uri umukozi ukorera Imana, wewe ni mtumishi ambaye anamtumikia Mungu. Imana igomba kuguhemba. Ni lazima Mungu atakulipa. Sema amen. Amina, Sema amen. haleluya. Imana ibwira Mose, Mungu akamnenea Musa, iramubwira ngo mbwirira abatambyi, akamnenea elezea makuhani Walawi, ibi nizo zobahemba, haya ndiyo malipo uyu nitawalipa. ni umushahara, Hii ni malipo. ikigira cumi zutanga, Hii fungo la 10, ibigira cumi zose haya mafungo la 10 zozote ni umushahara wanyu, ni mshahara wenu, ni malipo ibihembo wenu, byanyu, ni malipo wenu, kuko muzamunyumvira, kwa sababu mnanitii, kuko muzamunkorera, kwa sababu mnanitumikia, kubera ko muzamunkorera. kwa sababu mnanitumikia. Iki cyacumi kizoza kigera iwanje, Hii fungo la 10 itakufika kwangu, gihinduke umushahara wanyu, igeuke kuwa malipo wenu. bitume mufata muwasukemo, Nitachukua na nitawapea, bahembe. niwalipe. Sema amen. Haleluya, Sema amen. amina. Bahembe, Nitawalipa, bahembe, niwalipe, bahembe. niwalipe. Icyacumi Fungo la 10, ni uguhembwa. Nuzozitanga icyacumi uzumenya kuri mu kazi, ukiwa unatoa fungo la 10, jueni kwamba uko kwa kazi ya Mungu. kandi uri mu kazi k'umuntu bose mwiza, utazoriganya, utazakwiba, utazasiba no kuguhemba ngo avuge ngo itariki irenge cyangwa isaha. Ni kazi ya mtu ambaye unamfanyia, ambaye hatawahi kuwa na ujanja wa kukuiba wala kuto kukulipa. Mwibuke ejo twavuze Melkisedeki, Kwa mkeni jana tumesema Melkisedeki ko ari umwami w'i Salemu, kwamba yeye ni mfalme wa Salemu. bisobanurwa ngo ni umwami ukiranuka. Inamaanisha kwamba yeye ni mfalme mwenye haki. Yesu arakiranuka, Yesu ni mwenye Imana haki, irakiranuka. Mungu ni mwenye haki. Musi uzotanga icyacumi, Siku ambayo utatoa uzumenya fungo, kugiye mu kazi, uzumenya kukoza akazi ugiye mu kazi, jueni kwamba umeingia kwa kazi, kandi ukorera arakiranuka, tena yule ambaye amekuajiri ni mwenye haki, arakiranuka, ntazakurenganya na ni rimwe. mwenye haki, hata Izinyazwe zisigiye, bado wewe hauingie hasara, ahubwo ukoza akazi bali umefanya kazi. kandi ukorera arakiranuka, Tena yule unayemfanyia ni mwenye haki, azaguhemba. atakulipa. Yesu azaduhemba, Yesu atakulipa, Yesu azaduhemba, Yesu atakulipa, Yesu azaduhemba. Yesu atakulipa. Haleluya, Ni ukuri Yesu azaduhemba. ni kweli Yesu atakulipa. Yesu azahemba abatangiye icyacumi, Yesu atawalipa wale abamukorera bose wanaokuwa, Yesu arabahemba. wale wote wanamtumikia Yesu huwalipa. Yesu azaduhemba. Yesu anatulipa. Petero yabashije Yesu, Petero amemuuliza swali Yesu, aramubwira ngo ariko Yesu, tuzi ko twigomwe, akamuuliza, je, Yesu, si unajua tumeacha yote? tuzi ko ari ibyo twaretse, Si unajua kuna yale tumeacha? ibyo twasize. Si unajua yale tumeacha yote? Petero yari mukuru, yari umugabo mukuru cyane ukuze, Petero alikuwa mzee mkubwa, yari afite abana, alikuwa na familia. hamwe ntubizi, nari mfite akazi wansanze mu kazi, Si unajua nilikuwa na kazi, imenikuta nikiwa kwa kazi, kavamo, nikatoka, siga umugore n'abana, nikaacha mke na watoto, siga inzu, nikaacha nyumba. none mba mu misozi gusa. Yesu yagaze agenda mu misozi gusa. Kwa leo nashinda kwa milima. Yesu alikuwa akishinda akizunguka kwa milima. None twebwe dufite iki? Sasa sisi
malipo gani? ni gute tuzohembwa gute Ni vipi tutalipwa vipi? Yesu aramubwira ngo ndumukoresha mwiza. Yesu akawanenia, mimi ni Yesu mukoresha mwiza. mimi ni natumikisha watu vizuri. Yesu numukoresha mwiza. Mimi ni mwenye kuajiri. Aramusubiza aramubwira ngo, akamjibu, nzobahemba ivyo wasize. nitawalipa yale uliyoyaacha, Kija wasize cyose, kile ulichokiacha chochote kubwanje kwa ajili yangu nzogikuba incuro zirengisha, nitakizidisha 100%. incuro zirengisha. 100% zaidi ya Yesu yagiye kuguhemba. Yesu akitaka kukulipa atachachubisa, anachukua ile fungu la 10 lako, yamara akagikuba incuro zirengisha, alafu anakizidisha 100% zaidi ya 100, incuro zirengisha zaidi ya 100. aramubwira ngo ivyo wasize, yale uliyoyaacha, niba warasize inzu, ikiwa umeacha nyumba, nzogukubira inzu zirenga 100. nitazidisha mara 100. Niba warasize akazi wahembwa, ikiwa umeacha kazi ilikuwa inatoa mshahara wako 10,000, zaidi ya 10,000, nzobikuba, nitazidisha ibirengeshana mara 100. nukuvuga ngo cachubisa, ni kusema fungu la 10 lako iyo gitanze ukipeana kizakigenda kigahinduka umushahara, inaenda inageuka kuwa mshahara, Imana ikagihindura. Mungu hugeuza. Yesu yaje kugihemba, Yesu akitaka kukulipa akavuga ngo yiyimye 1,000, anasema huyo amejiiba 1,000, igihumbi aragitanga 1,000 akaipeana kubw'icyo kigira 10 kubwo kumvira Imana. kwa ajili ya kumtii Mungu. Imana ikagikuba incuro zirengeshana, Mungu anaizidisha mara 100, yamara ikaguhemba, alafu inakulipa, ikakugarurira. inakurudishia tena. Sema amen. Amina. Sema amen. Haleluya. Sema amen. Amina. Cyo ni kigira cyo. Hiyo ni fungu la 10. Soma. Tusome Maraki 3:10. kitabu cha Maraki mlango wa 3 na mstari wa 10. Gutegeka 14:22. Kumbukumbu la Torati 14 na mstari wa 24. Maraki 3:10. 3:10. Nimuzane imigabane ya kimwe mu 10 ishitse mubishire mu bubiko. Nimuzane imigabane ya kimwe mu 10 ishire mu mubiko. Inzu yanje ibemo ibyo kurya. Inzu yanje ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe. Ngaho nimubigerageze. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Niko Uwiteka Nyiringabo abivuga. Murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru. Murebe ko ndazogomorora imigomero yo mu ijuru. Kabasukaho umugisha mukaburaho mu bukwiza. Kabasukaho umugisha mukaburaho mu bukwiza. Amen. Amen. Aha, gutegeka kwa kabiri. Kumbukumbu kangahe? 14:22. 14:22. 14:22. Yego. Tuzabure gutanga kimwe mu 10 cy'imyaka yose iva ku mbuto wabibye. Aha. Iyo imirima yawe izera uko umwaka utashe. Aha. Kandi uzaje urira imbere y'Uwiteka Imana yawe ahantu izatoraniriza kuhashira izina ryayo ngo rihabe. Uzosubishana hantu nzotoraniriza subirama. Kandi uzaje urira imbere y'Uwiteka Imana yawe, kandi uzajurira imbere y'Uwiteka Imana yawe ahantu izatoraniriza kuhashira izina ryayo ngo rihabe. ahantu nzotoranyiriza kuhashira izina ryayo ngo rihabe. Kimwe mu 10 cy'amasaka yawe n'icya vino yawe n'icy'amavuta ya elayo yawe n'uburiza bw'amasho yawe
n'ubw'imikumbi yawe kugira ngo wige guhora wubaha Uwiteka Imana yawe iteka. Amen. Amen. Nakiri ijambo ry'Imana. Pokea neno la Mungu. Ndashaka kuvuga ni mazina abiri. Hapa ninataka kuongelea majina mawili pia. Hanyuma tuze gusoza. Alafu tutakuja kukomesha Ikigira cyo. ili somo la fungo la 10. Ikigira 10, fungo la 10 n'urufunguzo ruzarufungura mu ijuru. Ni kifunguo ambayo hufungua mbinguni. Hari ibintu bibiri bizafungura ijuru gusa. Kuna mambo mawili ambayo yanafungua mbingu. Ni bitatu. Ni matatu. Ifunguzo zitatu. Ndagira ngo na Magufuli yanagira ifunguzo zitatu. Magufuli Yes. yano ndagira ifunguzo zitatu. Yes. Nijuru naryo rigira ifunguzo zitatu. Na mbingu huwa zinakuwa na kifunguo na funguo 3. Nta kindi wokoresha. Ahandi igira ifunguzo zitatu utazifite ndio ukingura ijuru. Hakuna kingine unaweza kutumia kama hauwezi kufungua mbingu. Sema amen. Amen. Sema amen. Hallelujah. Sema amen. Amen. Urufunguzo rwa mbere ruzarukingura ijuru. Kifunguo cha kwanza huwa kinafungua mbingu. Nukwihana ukakira Yesu Kristo, ijuru rizajya amarikingu. Ni kutubu na unampokea Yesu. Hiyo ni kifunguo ambayo inafungua mbingu, mbingu inafunguka. Iyo wihanye gukiza bikaza bisohoka muri wowe. Ikiwa unatubu, dhambi zinatoka kwako. Ijuru rizajya irifunguka jyo. Mbingu huwa inafunguka. Kinguka gucyeka amarikinguka Imana dati kamikureba n'abayobo. Mbingu hufunguka na Mungu hukuangalia na walio huko mbinguni wote. Hanyuma ijwi kamarivuga Imana ndizi kitindamira ngo nguyu mwana wanje nkunda. Kamwira atana kubera ko yihari. Alafu sauti inatoka mbinguni, Mungu yeye mwenyewe unena kwamba tazama mtoto mpendwa ambaye nampenda. Yesu yavuye mu mazi gutya. Yesu alitoka katika Yordani. Yohana amaze kumubatiza. Yohana alipomaliza kumbatiza, amubatiza ave mu mazi gutya, amazi umwuka inuma yameza irahagarara iri mu mwuka usa mu shusho y'inuma. Hapo ukakuja Roho Mtakatifu akashuka akiwa kwa sura ya njiwa. Yahagarara kugitugira bwa ngo nguyu mwana wanje nkunda. Akasimama kwa mabega akasema tazama mtoto wangu namvile. Mumtii. Sema amen. Amen. Musomumvire. Mumtii. Yarakoze iki Yesu? Yesu alikuwa amefanya nini? Yesu yari yubasha aravuga ngo ndihanye mu mazi no kuvamo no kwihana. Yesu alikuwa amefanya kitendo cha kutubu, kuingia kwa Yordani na kutoka ni kufa kwa uguca bugufi. Ilikuwa ni kunyenyekea. Iyo ndaciye bugufi mtu akinyenyekea, iyo ndaciye bugufi akihana. mtu akinyenyekea na anatubu. Iyo ndaciye bugufi akatura. Mtu akinyenyekea na anatubu. Iyo ndaciye bugufi akumvira Imana. Mtu akinyenyekea na anatii Mungu, ijuru rizajya amarikinguka, mbingu hufunguka. ubwo n'urufunguzo ruzaba marufungura udakubise udakomanze ngo bagukingure. Hiyo ni kifungo ambayo inafungua bila kukubisha. Ntaguhamagara ngo ngingurire, si kuita eti wakufungulie. hala ijuru riba ribaye iwawe. Mbingu inakuwa kwako. Iyo umuntu agiye iwiwe azayama yinjira adatanzeho. Mtu akiingia kwake huingia bila kupiga. Iyo winjiye mu wawe uzaba winjira udakomanze. Mtu akitaka kuingia kwake hawezi. Iyo umuntu yihanye azayinjira mu ijuru kwa winjiriwe. Mtu akitubu kuingia mbinguni kama mtu anaingia. Kubera ko ari urufunguzo Imana yatanze, kwa sababu ni kifunguo Mungu ambacho amepeana. yaragitanze ngo amepeana kwamba mwinjire mu bwami bwo mwe, tuingie katika ufalme wa mbinguni. Sema amen. Amina. Sema amen. Haleluya. Igifunguzo cya kabiri, funguo ya pili na masengesho, ni maombi. umukiranutsi yatenze, mwenye haki akiomba, iyo
umukiranutsi asenga Imana, mwenye haki akiomba, iyo wubaha Imana mtii Mungu akipiga magoti, arafungura ijuru, hapo anafungua mbingu, arafungura ijuru. anafungua mbingu. Iyo kandi apfukamye Akipiga magoti, iyo kwama rifunga, na tena inafungiwa. kwama rifunga akamafungirana abandi bose, abatoyino akamabafungirana bose. Naweza kafunga na anawafungia watu wote ambao wanaishi huko. Wibuke isengesho rya Eliya. Kumbuka ombi la Eliya. Bibiri tubwira ngo Eliya arasenga. Biblia unena kwamba Eliya kaomba, kubera ko Eliya yari umusenzi, yari yubaha Imana. kwa sababu Eliya alikuwa mtu wa maombi, alikuwa akimtii Mungu, ari umusenzi ukomeye, kakuwa mwenye maombi makubwa. ababazwa n'ibiko bikorerwa muri Israheli, akaumizwa sana na vitendo vibaya vilikuwa vikitendewa. umwami Ahabu yari yaradukanye, yale ambayo mfalme Ahabu alikuwa akifanya, yari yadukanye muri Israheli, maneno ambayo alikuwa ameleta katika Israeli. Eliya yamafunga ijuru, Eliya akafunga mbingu, aravuga ngo ndarikinze, kasema ninafunga kugeza igihe njyenyine nzaziyumvira nkarifungura. Ninafunga mbingu mpaka siku ambayo mimi mwenyewe miaka 3 n'amezi 6, miaka 3 na miezi 6 ararifunga, kafunga kugeza igeze hadi ikafika kugere wenyine arasoje kurifungura. Ilipofika ye mwenyewe akaenda kafungua, waje kumusoza aja gusenga, kaenda mlimani akaomba. yasenze ibihe binindwi, aliomba nyakati 7, arasoza arafungura, alafu pia akafungua tena. bivuga ngo asenga. Biblia unena wakati mwabwira Gehazi, akamnenea Gehazi, aramwambia ukuje kurangiza ku nyanja, kamwambia nini ukatazame huko kwenye bahari. Kinumva nasaganyije ijuru, kinumva nakinguye, nimesikia nimefungua mbingu, none genda uje kundebera ku nyanja. Tazama wende ukatazame huko kwenye bahari, kutabona ikiganza, ili kama hutaona kitanga, kutabona agacu, wala hutaona wingu. nubona agacu, kiona wingu, ukakubwira ijuru rizaba ryakinarekengura, rudi unielezee hapo mbingu itakuwa Gehazi aragenda, Gehazi akaenda, wagende agaruka aramubwira ngo ndakomoye, akarudi akanena sijaona chochote. bwari ubwa mbere, ilikuwa mara ya kwanza. Eliya arapfukama arasenga, Eliya akapiga magoti arasenga, akaomba avuga ngo izo arizo zose nakinguye, akanena nimefungua. haleluya, arambwira ngo iruke kandi use kundangiriza, kimbieni tena uende ukatazama. agenda aja kureba, kaenda kaangalia, arambwira ngo ntacyo mbonye, lema sijaona chochote. arapfukama arasenga, kaendelea kupiga tena magoti, arongera arasenga, akaomba. haleluya, ongera usenge, endelea kuomba, subira usenge, ongeza uombe. nicyo gituma turimo dusubira tugasenga. Ndio maana tunaendelea kuzidisha maombi. mute ongera usenge, ndugu, endelea tena uombe. mugeze ku nshuro ya 7 cyangwa ya 5, unaweza umefikia kwa ya 4 cyangwa ya 5, kwa mara 4 wala mara 5. Imana ishaka ngugere ku nshuro ya 7. Mungu anatamani ufike kwa mara 7, kumwuzuro wa kwa kamilifu yake, kwa kamili, kumwuzuro w'Imana, kwa ukamilifu wa Mungu. Sema amen. Haleluya. Sema amen. Haleluya. Marongera arafuka marase, akaongeza akapiga magoti akaomba. inshuro ya 7, kwa mara ya 7 aramubwira ngo Elisa iruke, akamwambia kimbieni, iruke uje kureba nakinguye, kimbia watazame nimefungua, kimbia ukaangalia. Elisa aragenda ngo agere ku nyanja, akaenda akafika kwenye bahari, warangiza agacukangana n'ikiganza, akatazama wingu ambayo aramubwira ngo nabonye agacuka ni gatoya kangana n'ikiganza, nimeona wingu ndogo kama kitanga cha mkono. Haleluya. aramubwira ngo ijuru rirakingutse, sema nimefungua, mbingu irakingutse, mbingu imefunguliwa. sema amina. Haleluya. Sema amina. Amina. ijuru rirakingutse, mbingu imefunguliwa. nibwo yavuze ngo nibabwire Gehazi Ahabu aze hano, ndio wakati aliitisha mfalme hapo kwa aramubwira ngo atsigari ryawe, kamwambia washa gari yako, imvura iraguye imanguka,
ukimie, mvua inanyesha. Mvura iraguye agakiza karagabye. Mvua inanyesha, Amafarashi. uovu wote unaisha. Kibazo kikuweho. Shida inatoka. Ibibazo byari bihari bivuyeho. Shida zote zilikuwa zimetoka. Ijuru ryakingutse. Mbingu imefunguka. Amasengesho ni yazakingura ijuru. Maombi linafungua mbinguni. Senga ongera usenge. Omba uongeze. Usenge ni urufunguzo rw'urufunguro mwiza. Zidisha tena uombe. Sema amen. Amina. Urufunguzo rwa gatatu. Funguo ya 3 ni ikigira 10. Ni fungo la 10. Ikigira 10. Ni fungo la 10. Icyacumi. Fungo la 10. Icyacumi ni urufunguzo rw'urufungura ijuru. Fungo la 10 ni fungo ambayo inafungua mbingu. Urufungura ijuru kamuseruka w'Imana iri. Unaweza ukafungua mbingu. Yicaye n'umwana wayo. Aho Imana iri yicaye n'umwana wayo. Mahali Mungu anakaa na mtoto wake. Haleluya. Amina. Sema amen. Semeni amina. Ukamufungura ijuru likama likinguka. Ukitoa fungo la 10 hapo unafungua mbingu inafunguka. Ukamubeshwaho n'ivyo mwijuru apana n'ivyo mwisi. Hapo ya mbinguni ndio yanakutunza, si ya ulimwengu. Biblia yavuze ngo izakingura ijuru. Biblia imenena kwamba itafungua mbingu. Muri iki gice ngo izakingura ijuru. Kwa hii sura imesema kwamba itafungua mbingu. Umuntu natanga ikigira 10. Mtu akitoa fungo la 10, ijuru lizakinguka. Mbingu itafunguka. Ngo igomorore ngo ijuru. Itafungua chemchemi za mbingu. Ijuru ngo ari ryo rigutunga. Alafu mbingu ndiyo itakupatisha. Tatoa baraka kuri ibigutunga. Iachilie yale ambayo yatakutunza. Usubura ubikwiza. Hata ukose mahali pa kuweka. Icyacumi kizakingura ijuru. Fungo la 10 inafungua mbingu. Tuwe tugitunzwe n'izino mwisi. Hatuwezi tukatungwa na ulimwengu. Asitungwa n'ibiri mwijuru. Tunatungwa na ya mbinguni. Sema amen. Haleluya. Sema amen. Semeni amina. Ijuru akaba ari ryo rigutunga. Ya mbinguni ndiyo yanatutunza. Amen. Amen. Ijuru rihanguye. Mbingu ikiitoa, ubu butaka ntibwofata icyo wateye. Hii ardhi wala udongo hawezi kashika kila ambacho umepanda. Ijuru ryahanguye. Mbingu ikikubali, ijuru rigategeka. Mbingu inaamuru. Hano kwa maheri kintu wohatera akamaheri. Hapa kwa hii simenti unaweza kupanda na unavuna. Kubera ko ijuru ryavuze. Kwa sababu mbingu imenena. Abanyesirayeli bari mu rugendo bagira inyota. Watoto wa Israeli walikuwa katika safari wakakuwa na kiu. Bagira inyota irabisi. Wakakuwa na kiu zaidi. Bagira Mose. Wakamnenea Musa. Baramwira ngo none watuzanye no kwishwa n'inyota. Umetuleta hapa kwa kufa na kiu. Tugiye kwishwa n'inyota. Tunataka kufa na kiu. Kuko unachobigenza ute? Tutafanya nini? Mose yerekera mu ijuru. Mose akaelekea mbinguni. Asimana ngo bano bantu bomwa amazi gute? Akamuuliza Mungu, je, watu hao wanaweza kutumia maji vipi? Ngo sifitiki. Kamnenea una nini? Ngire ingoni gusa. Nina fimbo, sina kingine chochote. Amwira ngo none aho hari urutare. Akamnenea hapo kuna mwamba. Kubitaho ingoni ya. Piga fimbo yako kwa mwamba. Ugo rutare ruratanga amazi. Hiyo mwamba itatoa maji. Mwari mwabona ingoni imena urutare. Muliwahi kuona fimbo ikipasua mwamba? Cyangwa urutare gomena ingoni. Wala mwamba ndiyo inaweza kupasua fimbo. Ariko kubera ko ari ijuru ryari ribitegetse. Lakini kwa sababu mbingu ndiyo ilikuwa imeamuru, hana n'ubundi yari wo gukubita ingoni ngo yari gutunga usutoke. Hata asipopiga fimbo angeweka tu kidole hivi. Kubera ko ari ijuru ryaritegetse. Kwa sababu ni mbingu ambayo imeamuru. Icyacumi kizakigera mu ijuru kigakingura ijuru. Ikaza ritegeka ibidutunga. Ikaza ritegeka ino. Fungo la 10 huwa inafungua mbingu, na mbingu inaamuru vitu ambavyo vitatutunza hapa ulimwenguni. Sema amen. Amina. Sema amen. Haleluya. Igitumi zino bizabiduhunga n'ijuru ryakinzwe. Sababu inayosababisha ya ulimwengu yatukimbie ni wakati mbingu imefunga. Ijuru litagize icyo rifuze. Wakati mbingu haijanena chochote. Ikintu cyose cyo kwima. Ikintu cyose cyo kwima. Kitu chochote kinaweza kikakunyima.
ubutaka bwo kwa mabuhera n'imbuto wateye. Ardhi inaweza ikakataa kwa mbegu ambayo umepanda. Wokora bosi akakuima umushahara. Unaweza ukafanya kazi, bosi anakuima malipo. Mahuzo akakwanga agashira. Hata mavazi yanaisha, yanakukataa. Ibintu bikama biba potopoto. Mambo yote yanakuwa potopoto, zose bikakwimba, zose bikafunga. Mambo yote yanafungiwa, yanakukataa. Ijuru limekuja, lakini mbingu ikiachilia, ijuru lilibohoye, mbingu ikifungua, ijuru livuze, mbingu ikinena, ijuru likorere kurutanga, mbingu ikipeana, izino zose bisabiye gisekta. Ya ulimwengu yote huwa yanakubali. Sema amen. Haleluya. Sasa bisabiye bitumwa. Ya ulimwengu yote yanakubali. Izino zose ni tumwa y'ijuru. Ya huku ulimwengu yote ni mjumbe wa mbingu. Yego. Ni tumwa y'ijuru. Ni mjumbe wa mbingu. Ubutaka ni tumwa y'ijuru. Ardhi ni mjumbe wa mbingu. Aya maboko ni tumwa y'ijuru. Mikono hii ni mjumbe wa mbingu. Umutwe ni tumwa y'ijuru. Kichwa chako ni mjumbe wa mbingu. Ijuru likingutse, mbingu ikifunguliwa, ijuru liko livuga, mbingu ikinena. Haleluya. Haleluya. Okay. Akaweka moto. Itumiyindi irota umutima. Mwingine mjumbe akakuja akachukua mkate akautengeneza. Ifata igikona nacho igiheza inyama. Akatuma ndege huyo akampa nyama. Wari watetse. Kuna yule alikuwa amepiga. Wazo savinga cyari igikona ikinyamujongo. Yule ambaye alikuwa kisavi ilikuwa ndege hiyo. Enjo gusavingira. Kunguru. Kunguru ndio Kiswahili ya huku. Enjo gusavingira. Akamwambia, nendeni ukamsafi Elia mtumishi wa Mungu. Nendeni kugaburira Elia. Nendeni ukampe chakula Elia. Kandi urabitwara mu kanwa. Tena utaibeba kwa kinywa. Kandi ntubirye. Tena hautakula. Tukoreho. Usipime kugusa. Wewe ugira ivyawe nzanguheze. Wewe una yako ambayo nakupea. Ibi ni vya Elia. Haya ni ya Elia. Hii chakula ni ya Elia. Irabijana Elia ararya arahaga. Ikambelekea Elia akakula kashiba. Mukanwa kigikona. Katika kinywa cha ndege hiyo ya kunguru. Ikinyamujongo kigabura Elia arahaga. Kunguru hiyo ikampa chakula Elia kashiba. Kubera ijuru kwa sababu mbingu imefungua. Ijuru ryategetse. Mbingu ikiamuru. Amina. Amina. Musi ijuru ryarategetse nari hano umoja. Siku moja mbingu imeamuru nilikuwa hapa umoja. Naringiza umwaka umwe sasa. Nilikuwa na mwaka moja nikijenga boma. Uno mwaka. Musi diadone yaje mwaka warushize. Warutarashi. Sinibuka neza ariko wenda warushize. Diadone yaje 2014. Nakoze ubukwe kwezi kwa mbere. Nakoze ubukwe 2014. Warutarashi. Twaturi kumwe nuri. Warutarashi. Nilikuwa bado mwaka haijaisha. None aringishaka. Ngira gutya nicaye mu nzu y'amashambura abiri narafashe igihe cy'ubukwe. Nilikuwa ninaketi kwa nyumba ya 2 bedroom ambayo nilikuwa nimechukua wakati ya hesabu 40,000. Alikuwa amesalia na 40,000 kubukwe kwa harusi. Na mfata inzu nini amaze njamwe y'amashambura 2 12,000. Nikachukua nyumba kubwa ya 2 bedroom. Njam ikaingia ndani. Kwezi kurash. Mwezi ikakuja. Tanze muri za zingi. Nikapeana kwa hizi. Kundi kurash. Ngeni ikakuja. Tanze muri za zingi. Nikapeana kwa ile. Ngira guchaza faranga zirashise. Nikaona zile pesa zinaisha. Takazi. Sina kazi, sina chochote. Nuko ndakomeza kusandendera. Datara. Nikaendelea kukesha. Musume nyicaye munzu. Siku moja nikiketi nyumbani. Numva ijuru riratu. Nikasikia mbingu inatuma. Numva telefone. Nikasikia simu. Ndayitavye. Nikaitika. Arambwira ngo yitwa Moren. Akaniambia anaitwa Moren. Moren nini? Moren ni nani? Arambwira ngo Munyakasai. Yeye ni mtu wa Kasai huko Kongo. Unonuri? Alafu uko wapi? Ngwari muri Amerika. Niko Marekani. None wahamagaye.
Sasa umeita nani? Umukozi w'Imana. Mtumishi wa Mungu. Yazananirwa no kuvuga izina ryanjye. Alikuwa akishindwa hata kutamka ni jina langu. Ninde wagwaye nimero zake? Ni nani kupea namba zao? Ndamwibuka. Ati hamkumbuki. Wewe ukumbuka wagwaye nimero zake? Haukumbuki mtu ambaye amekupa namba? Ndamwibuka. La, simkumbuki. None urashaka iki? Sasa unatamani nini? Ndashaka ko umbera musaza wanjye. Nataka uwe ndugu yangu, kaka yangu. Hivyo Mukasai. Niwe mtu wa koa wa Kasai. Ni sawa. Hapo nikasema ni sawa. Uguri muri Amerika ni sawa. Kwa sababu wewe uko Marekani, hapo ni sawa. Ngao usivuke. Nikamwambia rudilia tena unene. Arambwira ati ndi umugore ufite abana babiri. Mimi ni mke nina watoto wawili. Kagira umugabo umwe. Niko na mume mmoja. Umugabo wanje ni Muislamu. Mume wangu ni Muislamu. Twara abayisilamu nanje nakijirwe none ndashaka kugira ngo mfashe tume dusengane unkomeze kandi n'umugabo wanje nawe azakizwe ave mu Bayisilamu. Nataka wewe unisaidie uendelee kuniimarisha na kuniombee hadi mume wangu naye aokoke atoke kwa. Uko barambwiye ngo umukozi w'Imana. Kwa sababu umeniambia wewe ni mtumishi wa Mungu. Naongera ati ndabikwemere. Nikamwambia nakubali. Uzumba magaro uko mutimuteye. Kuna niita kila siku wakati yoyote unataka. Sawa tusengana na. Tutakuwa tukiomba pamoja. Kandi wahisemo neza. Tena umechagua vizuri. Uko ukurikiye Yesu zibije mu bwami bwo. Jinsi umemchagua Yesu utaingia katika ufalme. Ararangisha. Akamaliza. Akashukuru. Angiraga ngo nanje wanyemereye kwa musaza wanje. Kwa sababu umenikubalia kuwa ndugu yangu. Zoza nkwishurira inzu. Takuwa nikikulipia nyumba. Gute? Vipi? Zoza nkwishurira inzu. Takuwa nikilipa kila renti ya nyumba. Uri sister neza. Wewe ni dada yangu. Uri sister neza. Unakuwa dada yangu kabisa. Uzazunyishurira inzu. Takuwa kinilipia nyumba. Sawa. Hapo ni sawa. Yamatangira yishurira inzu. Kaanza kulipa nyumba. Ubwo yamanyohereza ifaranga. Hapo alinitumia pesa. Arishura mezi. Akalipa miezi. Ico gihe nibwo Diadoni yarashitse nico nzanyibuka. Hiyo wakati ndio wakati Diadoni alifika. Ngarukiye naye akakuja. Arariha ngo ngarukiye ngo abona akazi. Kalipa huyo sister wakati Ngarukiye alipata kazi. Habaje ga murumuna wanje. Hapo wakuja mdogo yangu. Sinamenye uko yagiye. Sijajua jinsi ameenda. Kugeza no. Paka leo. Yansetse. Hajaniaga. Kugeza uyu paka leo. Nakubita mimi nimero yiwe wapi? Nikiandika kwa namba yake wapi? Navuga ngo none yahinduye nimero za Mpezi yindi. Nigana labda amechange namba atanipa namba nyingine. Kugeza uyu mpaka leo. Ijuru ko rizariteje. Sikiliza jinsi mbingu huamuru. Ngarukiye amafatizo. Ngarukiye naye akachukua nyumba. Amatangira kulipa. Kaanza kulipa. Kugeza umunsi yashatse. Mpaka siku alijenga naye boma lake. Umunsi yashatse. Siku alipo ajenga nyumba yake boma lake. Akienda kwake. Navuye mu bukwe naye nishimye ngo ntahe. Nilitoka katika harusi yake nikiwa na furahi, nikirudi nyumbani. Wiri wacu gati amatane amazi na mata biragiye. Ese amazi n'umuriro. Nikamwelezea mke kwamba maji na moto vimeenda. Muriro na amazi biragiye. Moto na maji vimekatika. None bizogenda gute? Sasa yatakuwa vipi? Araseka cyane. Akacheka sana. Ambwira ati yari yaragutetesheje. Nikusubije yari yarantetesheje. Nawe waratese sinje nyine. Turareba none twembi. Sema amen. Amen. Mwumvishe urukoriza ariko. Sikiliza jinsi mbingu hufanya. Yakoze ubukwe mkwa 12. Yeye amefanya harusi kwa mwezi wa 12. Mukwezi kwa 12.
mwaka wa 2017. Nibwo yakoze ubukwe. Ngo habe mu kwa mbere. Ilipofika mwezi ya kwanza. Nari ukwezi kumwe gusa. Nimelipo mwezi moja tu. Uko nyine kwa 12. Hiyo mwezi ya 12. Habe mu kwa mbere. Ilipofika mwezi ya kwanza. Kama nuvu muntaramba magaye ngo nzoza kurihira inzu. Nikasikia mtu akiniita nitakuwa nikikulipia nyumba. Kugeza no. Mpaka leo. Iyo siju. Hiyo si mbinguni. Ijuru rifite itumba hirya no hino. Mbingu ina wajumbe kando na kando. Hanumwe nicaje ngo mubwire ngo nyabunozo mfasha. Hakuna hata mmoja nimeketisha eti unisaidie. Ijuru gusa ligategeka. Mbingu peke yake inaamuru. Sema amen. Haleluya. Sema amen. Semeni amina. Sema amen. Amen. Ijuru ligategeka. Nigeze kubona undi mugabo. Mbingu ikaamuru. Nimewahi kuona mume mwingine. Duturanye umoja. Tulikuwa wajirani hapo umoja. Uwo musikani nanavuze nka renti. Nanavuze renti. Hiyo siku nilikuwa nimekosa renti. Naitegereza, usikutegereza utakoreye. Unajua ilikuwa imekawa kidogo. Nicara munzu. Kaketi kwa nyumba. Na mambo numugabo mwarinjiye. Yagiye hanze twari tubana ngo nimutunze. Nikaona mume mmoja akaingia ameenda ngambo huko. Hasa ni envelope ngo narinje kuwasura. Ngongea envelope. Akaniletea envelope akasema nilikuwa nimekuja kuwasalimia. Na manyiterera gutya. Naiterera numva isa niremere. Nimeitupa mahali kwa nyumba. Ndamwerekeje yimbaye gutya agiye gusohoka. Anipa akitaka kutoka. Ndamwerekeza ariko mu giterere nyumva ifitikiro. Wakati nimeitupa nimesikia ina kitu ndani. Ndagenda sinje wabonye musezera naza numva umutima wo kumusezera vuba. Nikaenda kumwacha kwa njia nikarudi. Ngaruke naomba samase ya envelope ile. Nikauliza je ile envelope iko wapi? Ngo bayishize ngo kuburiri. Namanyiruka no kuburiri. Wameiweka kwa chumba nikakimbia kwa chumba. Ndashanyuye. Nikapasua. Namasanga mu ibihumbi. Ndaru igihumbi kimwe 2012. Uko neza nzanyishura inzu. Nikahesabu nikakuta jinsi nilipa rent ni hivyo. Ijo ni ijuru rizaritu. Hiyo ni mbingu huwa. Icyacumi kizagikingurije. Fungo la 10 huwa inafungua mbingu. Icyacumi kizagikingurije. Fungo la 10 inafungua mbingu. Maze kumenya no makuru. Nilipojua habari hizi. Nakigiria akabox munzu. Nimefanya sanduku kwa nyumba. Muwanje akabox kichacho. Katika nyumba yangu kuna sanduku la fungo la 10. Bose barakazi. Kwa nyumba wote wanajua. Sanduku ya Mungu. Sanduku ya Mungu. Ichachu. Funguo la 10. Kizakikingurije. Ijuru ikazarituma. Inafungua mbingu na mbingu ikazarituma. Mbingu inafungua. Lakini kama ukishikingwa mbingu inafungwa kwako. Imana yabwiye Salomo. Mungu amemnenea Sulemani. Iramubwira ngo nindamuka ngenzi ijuru. Ikamnenea ikiwa nimefunga mbingu. Nindamuka ngenzi ijuru. Nikifunga mbingu. Imvura tipi. Mvua isinyeshe. Mukagwaragurika mukagwara zamugika. Mkiwa na magonjwa kadhaa. Hakaba mapfa. Na kuna kuwa uovu mwingi. Muzahindukire. Niha. Mugeuke na mtubu. Hanyuma muzayitirwa izina rya. Alafu mkuje mahali kunaitiwa jina la Bwana. Antu natoranije nkashira izina rya. Mahali nimechagua nikaweka jina langu. Mwami musenga muri aho ha. Mkiniomba mkiwa mahali hapo. Zawumva ndi mw'ijuru. Nitawasikiliza nikiwa mbinguni. Mukingure ijuru. Alafu nifungue mbingu. Ivurigwe. Mvua inyeshe. Imugigi hagarare. Magonjwa yaishe. Amapfa hagarare. Uovu utoweke. Icyacumi izina ryindi ryagazi rya nyuma. Jina lingine la fungo la 10. Icyacumi ni urusengero. Fungo la 10 ni nyumba ya Mungu. Ni urusengero. Ni kanisa la Mungu. Iyo tanga icyacumi. Bila kama
nitoe fungo la kumi. ufite ubuhawe audience uba wemerewe kuvuga icyo uvuze cyose kikumvikana ku Ukiwa unatoa fungo la kumi, hapo unakubaliwa, una kibali cha kunena chochote unachokitaki. ubuhawe mikoro ngo vuga umwanya wari wo wose. Hapo unapewa mikrofoni ya kusema chochote, vuga ijuru ryumve rikore, ili mbingu isikilize na hamagaza ijuru rikore, wewe itisha ili mbingu ifanye, komandinga ijuru ritange, abisha alafu mbingu ipeane kwa. kuko aho ngaho niho haba izina ry'Imana, aho niho haba izina Ry'Imana. Hapo ndipo kunaishi jina la Bwana. Imana isingiye mu cyacumi, Mungu anaishi katika fungo la Imana kumi. iba mu cyacumi, Mungu anaishi katika fungo la kubera ko ari ijambo ryayo. kwa sababu ni neno lake. Imana iba mu ijambo ryayo. Mungu anaishi katika neno iyo lake. ubikoze, Ikiwa unafanya, iyo utanze icyacumi, ikiwa unatoa fungo la kumi, uba ubanye n'Imana, uri mu rusengero, hapo unaishi pamoja na Mungu, unaishi katika nyumba ya aho Bwana. niho izina ryayo riba, Hapo ndipo jina lake aho niho linakaa. izayo zose biba, Hapo ndipo mali aho yake niho yote haba hapo. ijisho ryayo, Hapo ndipo jicho lake aho lipo. niho haba umutima wawe, Hapo ndipo moyo wake aho niho upo. haba ugutwi kwawe, Hapo ndipo sikio lake lipo. aho niho hari izina ryayo. Hapo ndipo jina lake ipo. ibintu byose byashoboka Mambo yote yanawezekana kubera ko ukiranuka ku cyacumi. kwa sababu umetoa fungo la kumi. Imana ibahe umugisha, Mungu awabariki. Imana ibagirire neza, Mungu awatendee mema. mwakire ijambo rye. Pokea neno la Mungu. Fungo la kumi. Icyacumi ni umugisha, Fungo la kumi ni baraka. icyacumi ni umugisha, Fungo la kumi ni baraka. ni umugisha utabagwa. Ni fungo la kumi. Fungo la kumi ni baraka ambalo hauwezi ukahesabiwa. Ni baraka hauwezi kuhesabu, tele, hauwezi ukahesabu. ushobora kuiba. Hauwezi ukahesabu. ni imigisha Ni baraka. Baraka tele. irenze. Ambayo ni zaidi. Rero bene da, Kwa hiyo wapendwa, nimwumve ijambo ry'Imana, pokea neno la Mungu. nimwumve ijambo rye, Sikiliza neno la Mungu. nimuryumvire, Mutii, nimubikore. muyafanye. Niko yavuze ngo Yesu, Imana yonyine avuga ngo nimugerageze, Mungu mwenyewe amesema munijaribu. nimungeragereshe, Munijaribishe. nimungeragereshe ijambo navuze, Munijaribu kwa neno nililolinena. kore uko navuze amaze murebe ko ndabikora. Mpende yale nimenena, alafu muone kama Imana si sitafanya. umwana w'umuntu ngo yibeshe, Mungu si mwanadamu ili aziakiwe. Imana si umwana w'umuntu ngo yicuze, Mungu si mwanadamu ili aziakiwe. Imana si umwana w'umuntu ngo ahinduke. Mungu si mwanadamu ili ageuke. Izo yavuze no kubikora, Yale aliyoyanena ni lazima na kuyafanya. icyo yataye hasi kakivuga izigiko, Kile chochote Mungu alichokinena ni lazima atatimiza. izigikurikirana ijambo ryayo ibihumbi. Huwa anafuatilia neno lake miaka Ijambo elfu. ry'Imana riba mu mbone z'ijisho ryayo. Neno la Mungu linaishi katika jicho la Mungu. Icyo yaravuze ngo nimungeragereshe izo mvuga, Ndiyo maana amenena munijaribu kwa yale nimenena, amaze murebe ko no kwigobotora, alafu muone kwamba ninaweza nikawatoka. ntabwo no kwigobotora, Siwezi nikatoka. cyo navuze no kugikora nzagikora. Kile nilichonena ni lazima nitatimiza. iyo uhagaze mu ijambo ry'Imana, Ukisimama kwa neno la Mungu, Imana ntigira aho yokwikebereza, Mungu hana nafasi ya Imana kujiona. izikora izo yavuze, Mungu hutimiza yale izo aliyoyasema. yasezeranyije izibikora. Yale ameahidia atatimiza. ibi tuvuga zose ni amasezerano, Haya yote tunanena ni maagano. iyo ubikoze Imana irabiguha. Ukiyafanya Mungu hupenda. Icyacumi ni amasezerano, Fungo la kumi ni agano. iyo ubikoze Imana izigukorera. Au ukiyatoa Mungu anatimiza. Sizashize, Si yale yameisha, sizashize, si yale yametoweka, sizatambutse, si yale yamepita, ahubwo ni isezerano. bali ni agano. Imana ibaye kubwira ngo kora aha nanjye nkora aha, Mungu kunenea, gusa hapa na mimi niguse hapa, hagarara ahangira nanjye nkora aha. simama hapa na mimi nipite hapa. Sema amen. Haleluya, Amen. amen. Icyacumi rero Fungo la kumi sasa nicyo ni hiyo, ni umugisha utabakwa, ni baraka ambayo huwezi ukahesabu. ni ijambo ryayo. Ni neno la Mungu. Sema amen. Amen. Ni ijambo ryayo. Ni neno la Mungu. Uzikumva niyumve niyakire ijambo ry'Imana. Yule ana masikio ya kusikia
asikie na apokee neno la Mungu. uraze dusenge.